Pamirsa daweg tanggal 4 April kantos 6 April keuningin wenten langkungan siu kasus indik penawuran tunjangan hari raya THR sane kelaporan ring posko THR Kemnaker. Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Hayani Rumondang, risampun ngerawin acara pelepasan pemudik mudik ceria warsa kali tali patlikur sekadi sani kaketus saking kantor berita antara ngodarang saking penyuan kasus inucap wenten pitungatusan perusahaan sane kakengin pikobat indik penawuran THR sane kelaporang inggih punika sekadi THR sane nenten ketaur oleh perusahaan miwah naur THR nenten anutin sekadi sane sampun katetapang oleh Kemnaker. Dani taler mausang saking penyuan kasus sani katrima ngelintangin posko THR inucap wenten 3 kasus sani kantun katoreksain oleh Kemnaker. Sedurungnya nih Kementerian Ketenagakerjaan sampun medalang posko THR anggen genah mekaeng sahe molihang selah pemargi oleh pamikarya Wiyadin Buruh ngenenin panglimbakan tunjangan hari raya THR Idul Fitri warsani mangkin. Menteri Ketenagakerjaan Menaker Ida Fauziah Mausang Paikatan Dani sampun medalang surat edaran Menaker nomor M-2-HK.04-3 Romawi 2024 indik pelaksanaan pemberian tunjangan hari raya keagamaan tahun 2024 bagi pekerja buruh di perusahaan sane mata tujuan nyokong panglimbakan THR warsani mangkin. Posko THR mata tujuan angken genah makaeng saking pamikarya Wiyadin Buruh saha perusahaan indik penawuran THR. Posko punika taler sida keanggen genah ngeruruh pemargi indik THR. Tio sida kerauhin langsung ring kantor Kemnaker posko THR taler sida kepanggih melintangin laman situs posko thr.kemnaker.go.id. KMB Bali Pos Nguningayang.